салом алейкум бародаро. Lexus 400 гибрид сироғ мекардем бародаро. Ина як тайгал Lexus 400 гибрид. Соли 2008 мошинчашон гарени тозакай. Нигоҳ кунед лабоваеш антиблик. Соли 2008 ҳуҷҷатош як моҳи дига мондагай. Срочни кадоми кофте сабит ана 400-акои гибрид бародаро. Ира любителош гарени бисёра. Видео рои кем бия вардора бигира бараш задни камера дора. Мошин транзит кадаги тайёра ягон кор надора бародаро. Срочни акада пул дар кай нақша 119000 сомон гуфтесай. Бо ягон суми дига савдо муомила мешава. 4 диска балонш пачка. Нигоҳ кунед 2008-ош пучкош никели мешава. Ина салонш сери свет бо чихолои нав партофтаган, полики нав партофтаган, потолокш тоза. Ҳолати салони пеш 4 реза электропакет, памяти сидени. Ина 7-5 муабда винкод кадом мепирса. Бинен нозада меган ду тарафа мультирул. Пробег хайда описани мемонум. Коробка автомат. Ина обогрев скаменкой пеш, омиватель фар. Ҳамаи чизош кор мекунад. Кондиционер ях, лабоиш ягон трешина надора. Ина торпедаш ҳам ягон чиз надора. Срочни акада пул дар кора. Нақша 119000 сомон гуфтесай. бо савдо муомила мешава. номерои акара поёни видео да мемонум. ҳатман занг бизанен. хитон савдо муомила кунем бародаро. салом алейкум бародаро. Opel Astra G Caravan арзон сироғ мекардем бародаро. Opel Astra G Caravan соли 2003 ҳуҷҷатош то ахири моҳи 10 3 моҳи дига ҳуҷҷат танировка дора, утилизатсия дора, 4 диска балонш пачка, моторш бародаро 1.6 инжектор, лабоиш кабутака антиблик, мошинча рабинен свет кристалл, гарени баъд мошинчашон хушбакай. бо нигоҳ кунед фарои қафош ҳалиш кардаган, фарои нав задаган. нигоҳ кунед чихе мошина бо зеб мета. гарени нақш арзон мемонем. нархш 73000 сомон. айноми сайти мо гап занен бо савдо муомилаам мешава. 4 диска балон шофтем нав. ҳолати салони мошин. салонш хай торикай бародаро наметова. салонш сиёҳай бо чихоли сиёҳ кашдагай. салонш тозае бародаро. ҳолати пеши мошин. ду трезе электропакет. ду тарафа мультирул. коробка механик. ана кондиционерш кор мекунад. лабои абинен ягон ҷош кафидагӣ надора. лабои кабутакай бародаро. нархш 75000 сомон, 73000 сомон бо савдо муомила мешава. номерои ака поёни видео да мешава. ҳатман занг бизанен. хитон савдо муомила кунен. моторш инжекторай, соли 2003, ҳуҷҷатош 3 моҳи дигай. номерои ака поёни видео да мешава. ҳатман занг бизанен бародаро. салом алейкум бародаро. подписчикои автовусе ина як аванте дига, аванте чай гарени тоза соли 2010 Корея бародаро. моторш 1.6. нигоҳ кунед 2010 бо як ала функсия дига дора. кадоме ки аванте кофте сабит нархи реални мемонем бародаро. ҳамин 2010 80000 болоа нархошон. 75000 сомон гуфтеса яка бо савдо муомила мешава. нигоҳ кунед қафош парктонинг дора, задни камера дора, 4 диска балонш навай. нази ҳолати диска балонош абинед нав. срочни акада пул дар кош дагар бояд буфушаш. салонш кожа, ана кожаи сиёҳ. наминҷаш кам тарак даридаги хай медузенаш ба хайрай. ҳолати қафош. ҳолати салони пеш 4 трезе электропакет. бакаоиш ҷамъ мешавад. ду тарафа мультирул. нигоҳ кунед шток приборошам дига мешаванд. ана 2010 эко дора. 165000 километр пробег дора. монитори калон, климат контрол, коробка автомат, обогрев скаменкои қафо, обогрев скаменкои пеш ҳастай бародаро. нархш 75000 сомон бо савдо муомила дора. номерои акара поёни видео да мемонам. ҳатман занг бизанен. хитон савдо муомила кунед. кадоме ки хундаи аванте пирсиде сабит. ина хундаи аванте. номерои ака поёни видео да аст. ҳатман занг бизанен. хитон савдо муомила кунед бародаро. салом алейкум бародаро. подписчикои автовусе. моро якчанд рӯз шид ки ҳамин бародаро мегӯянд ки ягон каравани тозамон биёв. ина бародаро Opel Astra G Caravan соли 2006. моторш ай ҳама мотори хадао 1.6 инжектор. номерош абинед. номерош ҳам гарени хушрӯяд. форатон падарка
4 диска балон нав, беруни мошин ягон кор надора бародаро. ҳолати қафои мошин. мошин кондитсионер ҳама чизош кор мекунад, 100% гарантиш қати задагӣ, бридагӣ, варидкардагӣ надорад мега соҳибаш. ина ҳозир ҳолати балоноша нишон медиҳем. нигоҳ кунед, 4 диска балонш пачка. ҳолати салони мошин хай камтар торикай бародаро, салонш гарени тозаакай, бо чихолои хали нурадор партуфтагиам, паталокш тоза, хамидагӣ надора. ду трезаи пеш электропакет, гази евро 4, неки бензин хати гаштесан, ду тарафа мултирул, коробка механик, кондитсионерш ях кор мекунад, 249 000 родной пробег, ягон ошибкаш гирён нест, лабоиш намҷаш як трешина дора. мошинчашон бениҳоят тозаи, нархша 73 000 сомон гуфтесан, савдо муомилаи хуб мешава бародаро. номерои акара поёни видео да мемонам, ҳатман занг бизанен. кадоми каравани тоза гуфтесабад ина бародаро. номерои ака поёни видео да мешава, ҳатман занг бизанен, хутон савдо муомила кунед бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. яка хундай сантафе омадагай, соли 2014, ҳуҷҷатош солонаи бародаро, моториш 2.4 ая моториш ака. моториш 2.4, нигоҳ кунед состояние мошина, мошин вагонай, нав растамочка, утилизатсия, ҳуҷҷатоша солона кадаган, номер загай, срочно када пул дар кош дагай, бояд буфшаш бародаро. задни камера дора. нигоҳ кунед, мошин ҷиддиай, заводид кор кардесай, деглуштела қафош, срочно када пул дар корай. нархи реал немемонем. 4 диска балонш пачка. ҳолати салони мошин, салонша бинен, кожаи сиёҳ, потолок полни панорама, о иҷошам шторка дошта бародаро, трезои қафо. дари пеш без ключевой доступ, скаменко лифт, вин-кодаш 2014. бакаоиш ҷамъ 4 трезе электропакет, до тарафа мултирул, на режим вождениёш эко, ҳама чиза дора. пробегаш 146 000 родной пробег. заводской монитори худаш, кондитсионерш ях кор кардеса, коробка автомат, рушник, автохолд, старт-стоп, до тарафа мултирул. срочно када пул дар кош дагай. нархша 117 000 сомон мемонем. бо савдо муомила мешава. срочно фақат бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. номерои акара поёни видео да мемонам, ҳатман занг бизанен, хутон савдо муомила кунед бародаро. номеро поёни видео да дар описание мешава. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel Astra G сироғ мекардем бародаро. ин ҳата Opel Astra G хаҷбек, солиш 2003, моториш 1.616, ҳуҷҷатош 10 рӯз техосмотр дора, 10 моҳ тонировка дора бародаро. кондитсионерш ях кор кардеса, 4 диска балонш пачка. ҳолати мошина бинед, ҳолати қафои мошин, номерош бо кадоми бихоҳам, номерош падарка, қафош парктроник дора, задни камера дора. ина 4 диска балонш навад бародаро. срочно када пул дар кош дагай, бояд буфушаш, потолокш тоза, чихол партуфтагиам, тонировкаи 100%, 4 трезе электропакет, до тарафа мултирул, ягон ошибка надора, як ошибка бензин дора, тамом. 229 000 пробег. лабаоиша алишкан дар кор бародаро. кондитсионерш ях кор кардеса, бо мониториш хе меброяй ҷашта. коробка механик, обогрев скаменкои пеш. срочно када пул дар кора. нархша 68 000 сомон гуфтесай, бо савдо муомила мешава. номерои акара мемонам поёни видеода, ҳатман занг бизанен, хутон савдо муомила кунед бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. ина мошини арзони дига омадага, Opel Vectra, солиш 1993, моториш 1.8 бародаро. ҳуҷҷатош бучидага, утилизатсияам надора, газ, бензин, нам беруниш кам кор дора бародаро. худаш да навор айонай, нигоҳ кунед, бампери қафошуна камтар кор дора. срочно када пул дар кош дагай, бояд буфшаш. нархша 14 000 сомон гуфтесай. занг бизанен, савдо муомилаи хуб дора. кадоме ки мошинхарай, савдо муомила дора. 4 диска балонош безеб шидагай. ҳолати салони мошин, салонша бинед бародаро. мошин на хадуа, ина потолокаш, на бо чихолкаш дагай. срочно када пул дар кош дагай. нархша 14 000 сомон мега. номерои акара поёни видео да мемонам, ҳатман занг бизанен,
خطان سعودا معامله کنین. نمره اکا پایین ویدیو در پسند میشه. حتما زنگ بزنین. ای 14.5 هزار تومان خوش رو سعودا معامله میکنن. میتونتون برادران.